Arbor maaf kar me jasa inne wihin awgana hiwegen tanwa ya kolmaduli is the three member musharif pusatarwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade Ganon number 5/10 divehi civil service ke ganon gidarhum rayitunga majlihum fas kurma garare khushalu biti male izzat member Ibrahim Ismaila ikhlas tarikama ga shukr gannam. Ade civil service ge gaanonuge bahusta majlihuga hingamundiya dwasaruga alwandu hushalume wani mi izzat majlihuge memberun fas kon nudevva ade alwandu edu hushalin alwandu bara feneye fastulas fassaharuwegen wakiwa beefulunna maduwegen 4 lakh 95 lakh rupiya ifahara de erun ebeefulunna ege debakul bam vefari kurabene anebba ebeefulunge bank account uga bahattagen komme maha ko henha sanha rupiya libunima mi eduhu gaanuna egota ebeefulun wakiwegen diyama ebeefulun qur'an itur shakwa nonnane ei hagigatu gaves wara rangalu gotike ehennamos yevvani ijaba nulibifa ade algonduge timaga mihewe samay kamuga wakiwegen diya algondu men e shakwa nukuran hitame ki algondu men me izzettari majlihuge gadara izzata gelle gota media ta medweriko habar faturam dakan ehmema divehi rajyage media television mollista divehi rajyage ada adi ekama hawali hunne waziran algondu gowalani tiegota ti media en kantattan aduta faturam diyekkamaku divehi rajyage rayitun ekankan qabul nukurane algondu men dakka wahaka divehi rajyage rayitun adu ivene ad divehi rajyage raisul jumhuriya vidalu wejje mi wara ikhlas tari kamenne bayke mi majlihuga mitibe member naki kevegen to hem vidalu algondu wes mi dannawani emanu faanaki ikhlas tari kamenne mi heke divehi rajyage rayitunna e kevegen to algondu mi dannawani sababen oyege mi izzat tari majlihuga ittifaqun algon handamani ennames warabbadu agulabiyatakunne civil service gaanun fasagindi civil devanakama civil service gaanun mitala majliyan husheluni kombayto ekan hushelubi kombayto ade ei DRPN himeni badanno member edoswarga es e gaanun husheli mitala hushelagin ebefulunge taida ekko majlihun nimigen dia gaanone izata raisul jumhuriyari diyai timmasdu bebevi ade gaanonu tasde kuravvi kivento divehi rajyage eta babaru rayitunna satar stega befulunna nikamati kama emihunna wara dati goittake emihunna medwe emih muskulu viduga emihunna mihim waakaman ebefula engodannon jento ebefula dalwani men demestimana kurimati laaname tirisaru vimas adives laaname ege fahme laaname ehmejji kam vanya rayitunna muskulinna ihtiram ada korwa kam vanya kivegen to e fas kurevvi tasdiq nukurabba me majliha fonu idane algonuge attorney general alwada lafa devve misalaka mi gaanonu mihin egotum divehi rajya waragina bayaka nikamati kan libe ehme algonu konfen fas kuraka mi ehme tibefulu mi riya korwa he ebefuna rangalu gotte veto balluwa emanik fan fas kurevvi ehme mi kubveri wani ko emanik fan kubveri wani algon mene nun kubveri wani gaanonu hedde wese emanik fan ubefulu gaanonu gende emanik fan wariya emanik fan tasde kuravima den me vidal mi amal kuram fetti mi commission ufeduni commission e gaanonu egota kanta kuravani mihar balla is rais meti civil service gaanonu bar kondwala court meti kondwala algon me civil service commission fonu meti gazi kofe hukum meti report ehmema anek kambara civil service commission meti mi majili me wasa balla adurma edi algon menna meti copy libifa is rais mi waran hitama hori kame algon meti gawaledi divehi dawlatuge budget ko hori fashion civil service ge magamum bakiwi mi hunna 1 lakh rupiya ko weflaka de effaharuge dengi heni nimuni algon me devia e resort libe fata emme resort kun dawlat libe amdani ekka 1 lakh 67 mi hunna 1 lakh rupiya effahara dinim nimuni ebe hunna waran aram kun ulen ekka shakwa henu qur'ane algon menna de me ekkas nubunane mihar balla algon menna phone kurang bihun echi ko algon menna ki gaddarum ki behe tibanna wazifa baikal algon me fas kori bal emihun echi ko anje raisul jumhuriyat me kivento tasdiq kori algon menna ka no
ay ebefulu rais jumhuriya bhargada daruga tibbe bayako emani fon party ge bayako mi kanun hedi hadamta hureni algon men nabes algon me be gabul kura civil service ge bilen on jehene kama ay kivento duniya huriya gam civil service obe em algon me egota gabul koge e pass kuri ehnam se rajitun derwa kama hojjiya rais jumhuriya ke algon men rajitun gwa kuriya gendan huri befle kama banya eggo se fa kurwa no ne emani fan me kuberi wani ingeto ehm me algon tibera rajitun e message mi dini algon gabul kura algon me sarkar me gawalani dawlat khazana harad kura bag komme e wakimi komme befle ka first class pasaro waki komme befle ka first class ya dekho to me majli hum pass kura vidane बेगमी अलगुन हुराला पाने में इज्जत मेंबर ताइज करवा है अलगुन बेन हफ्ता अलगुन हुराला बार बार शुक्रिया मेहरा फुर्सत मेहरबानी